Ngauna ni corona ba ndo bike mndraw embo buliana ser di corona? It's such a depressing song to write. Okay. Ni sambula binagatal may na beokanyo ni warong ating may nawasiningo na ni bakarimba malmala na dotal na kena ngungo ni takinyo ni bulong-bulong binagatiko maru takitiko ng bula na besi viti sa ipurbura dabo ni sema tong mekina na wasiningo nungo katale sara na singa ni kuwa ni ndaba taleba na bibano ni daka lebur sa balengaya na buku ni matengo na COVID-19 emba utaraira tal nga nandulang sera wir nandaw ni buda na nonto benua daklabina kana bulong-bulong ni nondo watara na bunga na songor era kremer lagi batar kina yani basi kamay na COVID-19 lulunga bagalay lain na bagataw ni tanga baleta ni itangutu bisaranga na buno ni batara kardo duru man bi hotela pambimbia na bibal ni marau kena bibaka maruta keso ardo suret kina kena bisongo so ni bang mau kena songo tali ibunga iya Ono suritiraw na marmarua meron na mamadalta kirao pe kenda na lebi tenda semating mai ana bakarimba malmala ni sa mbula binaka andieta Nimbula binaka na len bono na dango ngau etango ne rongo au marama ni wanra mai ngau au wasu I narabu kami maduata wambula chikan wikem ni binaka. Nimbula binaka egi ni mbula binaka na marama kena turanga ni semating mai ena ngone binaka ngone dango ngau o akani sebakaloloma au ngone ni tabu lebu mai tabu binaka bakalebu na baleb sarbe kim ro na marmarua eta vakadada manda nimberna corona kautali subalele na nondo to vital wa nimberna corona na kena sama to vikim do na numdo kire mundo le batara la bata mai kena uluni tu yembi bata mai na bukni pakete ndo dingoma mundo le ki bakatangi kina selanga sera na bise songo so vakadada eta e vida manda na nomu bisureti angole me vikim ni Onisa may bandaro ya, ni sa takos mayo anti corona. Medo may nasing ni ko walak doro matiko na nungu na booking kede dio bando na daka manisingiado yato talanga kina na nungu launch ni nungu album awa na budetiko me na launch na bula sarangango ya sami bandaro kede tungo mbalatongon na lenga na anti corona Na bali eta nung tumbo dake mai adaba manda boga buna muni dingia kina na daka ngo nandolang sere. Naka eu na vesusun ya daka me via au ndo vole katabali na tamango do to no na mali ni wasabia senga ni baka ndo na daka me bio umbose geni chikbeo na talendingo na tegungan yo se tegu karlenga sandu tegu lang sermi berlotu me dobo na ngona au sa bangatakan kin nungu talendi me nungu kani daka me na bosa ngani tamangu ya batakin na nungu rai na kau bina kata mo rota gondo na daka kla na liuta ke nga bakata ke au mani daka ke me dobo na buno sa me ada tukin ngona bo Totoka na muni ba madala eta akanisi na bono ni da butu mai kina na sala ni beoka ni ba bubale mbo bukea na muni tumbu da mai na bubale ba ndolang sere binakbale bua au kila lele beke ersa do rongo de tu erto na matisere rongo libna wai kula kitabwa yo orto sarga erto bingani ni ke tinangu so na nungu tumbu boli mai au sa pula wabu kita ting mai na langa sere sember ni mai baksamta kami menangai menanungu karya ko mi undau langa sere awase tumbu bata ngamai kena langa sere mai bali mana nomu se tumbu dake na primary secondary adon na buli da batalyon nimbo adoba bosona bisi sibile lebo bakai tabi kina na lang sere au bai tabi kina iyo na choirs nga groups aseng ni au sem berabando me ole besi bi meu solo kina solo artist iyo Dona kalebu lebu birando lang sere rabari takatu ngonongo ebe buke lebu na non sui banda lang sere na non relewe na mati ser ni ban lutu
bukea na non rakila na langsere. Bata manda egi no mutu-mutu ni berna corona. Ada basoti. Ngai metao tu ni sambasi kana COVID-19 na ndo no kena bata tambu. Ono tuku nango sakatin kan doni amba ki nango langsere tu. Meu ngai launch tak ngo na matai ni nango album. Au taka tiku mai na loma ni bana yambaki. Mea sanga mai launcher na bulo o mei. Na singa sarang ai print kina na tikite meu baro bolitaka o anti corona ya sa tantu mai sa mai baka buna kede mi sa mai stop tu na kena taka ki me launch taki. Binaka eta dono ya nangone ni lockdown. Songotio lo toka to mai songotio kenda to na toka suba. Oni baka ngataka nangone ya mo ni amba umbuli serkina. Ngondo na kaubabin binataka ndine nitako sa may na corona yo ngoendo talinga na ngona binaka biki may minando wala sere na ni mami baka yang ataka na ngona ngo balati ni may senga na kakaka senga na bela ko yaki ki mami tu sartu ngai balo yo mantanga mo no ase ni nanungu experience yo na ngona ni corona ngo elevu sar na itala no yo ndo binaka tu meu tuve meu composta meu tuban me bukan dona sere au zakaba na lebu na talano aklange lebu na kayado na ngona ndami lockdown tu kinango au roni tu kuna yo ndobe ranando wala sere bang takapinaksaranga meu bola kina vida nungu sere pending chugo mai meu bola au sami bola o chikede au bang taktalangan ngona sa batare kina bitoseki au sa bang taktalangan ngona ya mu katoni kina vida nungu sere ko rabotu merakatuni totoka baga tina no muni tubu ka eta kemnia kanisi nangona ni lockdown go au o babin binaka kina ni solital nga nangona me ubaka binaka takamai o yo wat kina nungu producer me kero baka binaka takatikumai na sere me nange may launch au les tali chiko le retake tali chiko sona bonwa nanumo ko mo na lida kapital babinaka ulako tali so o babin binaka tali nga nangona ngo baleta me daka babinaka balet ni senga nungu debut nungu matay ni album kero laku tal kero le bata kapa babina taliti kona ngauna ni lockdown go. Menak bale toto ko tini tal no nem robanga tak no rongon ni lockdown nem pulsiare. Bata mana kena rawati ni buri ni labo. Dine nen rosengan ni leilang seri tumba buri ni labo tapa nroandui baka dora membula tikina nom robu bale eta. Naka me baka wasa barita ko cheni yo na buchi ko na tabota na nungu album na bula sarngango la ko batal chingami kina na nungu maroi lavo klani kima minando langsere me chiko na Sony no video clip na no Sony katoni na sere vida na sere ke dik na katon ke dengo na sala mure chiko mai na kabai lavo ene lavo ke de yo bambula chiko mea ndo asebe nito benungu leni bali ngo class ando na kaloe na kena solito mena bakasama mikemo kero bambole labo singini manianga kona nungu album ya yang saranga nangona kito lockdown tu kinango Vinaka kemuni akanisi Vinaka nangono sa may lockdown kina o babin binaka be pinunggut tao bulo may bulo eron do langser mato kay eta o kwaya kadibya umay beketo may baitay banan do na langser yo yambe kasi ngay dakasar chunga kina sagay dola chuna bila ko yaki olok nga may kito may sini ren men langser anak kaya yado yo kito saumi kona ilabo sarang esolibe ya au sabak samtak sarang kina mendua kina na kami meu dakaba so na ilabo ya asa tau yang tak sarang kina do nunggu bisnis lay au boli kamay na koro au may boli takay isuba may au buke irto nunggu na laylay na nunggu tondolak mo boli kacunga may berto nga baka matubal meron ni irto buke yaw o sangga may boli takay ke meron ni bulat tu kina na nunggu matubal. Kesa nang mani todo tal ng bula o ni na to mana tingan bisnis ngori?
au sa tali sar tunga be one na kaura wata tigo kina en mas en sana tomani tinga na bulta ki kango na vale besar pina ko vale una non rotal no ngone marama ndar ngoda ti una non reitu tu kuna non delu liwo matin tu na turanga pm na kana vale buta kina wili rusang bulu kina donan raw Ntolabi na dhaka baka mau na songo ni baka sukangele siya na somati kina bisong ko taleso wil taltunga kina me na baka rumbukan ko me na gentolabi kina na bika me beleta na nonda sokolo na nomro rai sampa unto na kalo lebu bikim raw me baka ni songo mo COVID-19 songo total nga nakatumba ni nomro lang sere nantunan raw na wil ngo sabo lebu bikim raw en na dabu kalaw ni nomro na lang ser tale eta saka kalau boe ni sandonan raw aro ni dona songo adokina lebsar nakaba lebu ni dabuti na tostos bo ndarong dati unon raba madala lebu na baglis ni matintu na bay kambani ndona bo saba balangi bang takiti ngona new nom na tubu bo enda na bakang ataka kalakwani egi kemanin dona bisureti anangol mebi kimni may nalang sera wala ngawni ando bakay dortu ena big suriter kardo ngole may na dabata leso na kalo bobo o na kauta bata tiko kena no lang sere natine ngono mantangangon nakabubo au na bisa utaka balele na nunggu na liste na serni bunde ondo lang ser ondo ser takatili o na bisa utak balelai ena songo baleta so ersa taruti ko membalenda so nunggu video za umbiti ko batake na tua kango o big mama ya en dua talanga na indrele bubi rambaleta me leiba be banden de itungakina au sana rawa nimbita pata kina nunggu package o big mama mero de kabu tukin totoka banget ya big mama sabo meruso ta kaya mama gore sara eta daba namuni tubo bobo benaka Claro, ngano me ado kena lockdown wambuta singni ado ngavia wiki mamikede na ndoni baktara lebsara naka kima milom tartar takai taru binaka ke na dava sa tunggu ribiko ke bakame onangi rabin katnalin wono mernali sarabiko dava suji na kabo bowe oyo ngor ndo sarangana avenue yo bakasa mata kabalibu balata matenika nongureda na ngona kima mindo watarakina endo ndona gap lebu endo tu bikima mina tu dakiani mike milang serani be batike munina na baki rando barorongo maye oyo mona dakaba ndoni buki se ndona baro mi kona dakaba mi kona roni connect batkirno mu audience babuna me ole sarabale bule buna yalo ni sarsara kla ko ngana ek mero langser tu ra ek se me cordless mic ra tumbale ani verna ndoni warong go e vidana ka ona to ona tokon talaki na nakatukono kanisi mbelete ni lebu kime misarongo kime miochi sara kila chwerna rorongo da merna rongo da mi kime yo talenga ona be include takana nungu repertoire na rorongo mo na sulia na ndona ngona mo watarkina na vale totok bagot akanisi mai setiau au na kautikan tulis talman dana nomu taru imuri ambaleta ni sa anduanan rawe au ya ngai doanan raw ngau ngai ronga dana no sabi di diak nunggu bakasama au sanggiri tesar ndo nunggu friend raw ruwa talenga ochan na me yakap ni ko me keton ambe me ni sa 100 chukoya me ketoro ni review takana na nito charges me na lutu sombo balelai ocha me ngai package taka 2 piece 3 piece but kena full band ona review tak na kena isau me at least me toso meira me rotel ngani ni raochi ko be baliti ke mami ko sane mami bula sarchu na lang ser but kerto na nungu band boys be bukair total nga me roni bo sona kamela ko tiku mai keto na review tak na ito prices keto na balutuma
Totoka bagauti. Rani ro ndui barita kamandanga mai na nomun ro ndui namba berna lene bunua ni sa tandolongo. Dona ro sandone wili leu me bakando reida na rai bagandolonga sere kena bisureti. Rani ndua na nomun ro bisureti raramba berna vakasongo me bakaninda samaruta kamandanga na wili dona ro sabo leu bekenda. Ena rai baganua ena rai ni vakasongo ena rai baglutu. Na namun ro rai bagdaka bagandon lang sere. Namun ibisureti vera rasema tiu mai karana buda makaotiko merna vakasongo karana nganreba nandor be marutaki eta. Naka kila kenda sa na nren da sangela kuturu mungo singitara wala nga sona wasinta mate tare kenda keze. Na tare total nga na be vakasongo. Me bakana kasabareta kayo egi na la kuna li review taktale na nona charges mleta na charges kito ndo ndambi chukin ndo langsere ya na ngona ndasi klasi ndasi zizi bana kutumiki nai eu toka na bale na bakasa maya me na kena review taki na charges bambimbi na kanta se lakturuma lewi kenda bekito nando langsere mandanga klasa vida batana bulang ko kima mi no income saratunga so sanambian indo anaka mena rawani sotobat kina na nitungangan rabat kina non rangangan roira yongo ke kami indo anakanda na bibin kata bale ngo sa men do mandanon da sota men don ronta matanda maro manda da lalang ser manda lebu na ser ni bunde blet nyo kenda na kauto ke me kuni me kota lebu na waro nondambula mamarau nandandu kelito kenda na mbule ni songo na kabaya Penaka no visreti kena no muni namba dera mani sar tu mai kersangan der makautu mertade kimniani eta naka nunggu namba telefoni nga na 866-8535 ya nunggu phone number jangan niron gi messenger nga may na nunggu Facebook account eta nga narongo kimnia kanisin dono no muni visreti Iya, sabi na ka o besureti ko yani be kem ni na biya ka wonga nisa tumbu ta kene wili go kaya na sureti yao kina nungu ben kito na sangana nito ngutau do ko me malaw dito na songo enda mamara umaletin sangay hoti mengo dona song dona lockdown so kem kau ni biya tartar main nungu namba 963-1218 diwa ono tolun dua walu say ko rin private message mai bana nungu Facebook account akan ispo kaloloma siya na nungu music page egi vakaloloma Pinaka. Toto ka egi. Eta tapana na muni rai nyoni onga tu singambongi bulian to na sere na kena rongo kena langa oni ne kita me bakawya. Na kena biu mai tumba ngai bang sorry na no muni rongo tale na vida na mada wasale wakitale na bika oni bulia bakasere na remix. Daba na bika ona rani dabu tabir na sar to mai na ngungo. Gorendo na ibalu au sinkela kito kela benak chigo no kutoka no kanisi o netli dona lomni ambak chigango na ni mami nakena nikima miwele tunga sarali bata ni takana kaki mami bulia na nangurei ka yau matay mandangan ka dina nilebu na len wanu aratuku na ni rawarong benak takana sere but the least they could do me clara mera varita ka may nanon rokoba balat ke bakase nga nakaki mami create takaya ono bang takana was na create ke bakase nga na creation ya era singirin na batang era ka mera murianga me na channel don murang kami na channel doon. Singin, ngonong ko singin rin rekip tayo bangkarain dua. Na Facebook. Iko na ron lang na Facebook sana ron tarami kinandun tuktuk ko siya. Tarong na Facebook. Ipi ron ready ka kinanggo. Pambimbibi kito sa ambo establish taktok na de kito. Na sandun doon merarosa ranan nito sal ni bitatar bikem ni. Ndo nga nakerkere o klan ndo na talin de chugwira. Iyo erabang takatala chunga. Kala nira au na bangtak na bosang go era usura kamay nanon rada kadaka bona ni mamimbuno
Balat na sere singin imbuli wale tunga in a split of a second. Oko torna bananano, torna bakasama. Iko nang gendingian do nangona, bangalalan me iko tondo nga masangi tarami na peni na pepa, masangi tubana pamato no mubosa. Lako batan kene langa. Yang nakakitondo tangi itu nando langa sere. Kala awambuta kebkara approach mai na kena approach ndondono saranga ni kima mizaka taka batendo na sere menali hit kla koto mo ko no na kla ba DJ o kote no ya no kla bandoni bola sere bandoni mbuli sere kero ni taka bata roni ndona kae ko rongo binaka kino ko ya rongo binaka kino ya me kwanga ni kima mi wele to wango salir ngonggen kaliado ken sarali create search na YouTube channel kimi mandang ko kemi bangkarachuk me libo na mi viewers me tete ani nani mami takada kala merongo dani simple as that, just follow the right channel, have some respect. Totok apa kau tina nomuni bamadala eta egi ena tikina ya na respect mi respect taka na ni mami talent mi respect taka so ko iyo ko sa I think ko sa tukuna kita menakae binakaji mena tukuni engay sona ngauna merangay via remix tu mai engay dala tu mai na baseline me be dala chi kla mate mandani kaya au dun rubaka Sandona kau ko mele kau te mele era do tukuni kana buta ke mam sata kamarotia ni rangele iyo ko ya melako sara merangele create na YouTube balet na YouTube ke mam roni rawai law tanga kina the amount of viewers kina subscribers that we have sa duana nongu rai au lomanira ko ira na boy band ko ira lako chiki mengo sahid na non resere yon da reda ni na YouTube saying ni that's not saying ni non original channel I mean apart from us aondo lo manira maletire hitu non resere hitu terle ka video sa isa urtungor tu kila na kai ka chiko na kai sali rawata chiko mai na non ra buno iyo na kaya meron bibo sa kita katalinga ko nga it comes down to respect Naka. Kendo na nomro kere kina matin tu belu takingo. Ena nomuni na nomi nandau lang sere kina be kame baka edori me bangangado takikina se baka tambui kina se baka renre takikina na nonra mai kanambuta be keso ena nomuni mbono na tani. Adaba na karn rawren kire na baka ndripo mal go be irana na belu takena nonda matin tu. Egi. Binaka me bangangado teknga na lawani na copyright laws baleto ke mami ni sa release na sere ke misale register kay na FIPRA and FIPRA overlooks all that ke bangangado teknga baleti FIPRA sa tuna ni mami lawyer ko walta ke mami nakake de tuika me bangangado teknga na lawaya ena maroroiti ko na ni mami dakavaka naka eta au sa lako tu rumah mai vida wata na songo na kena sangai me vala taki na ni mami ndondono na ni mami copyright kala kala ni orto zero lesa they've all done their fight kala na norto sanga me na ni me bako ko taki na ni mami copyright go na ni mami wur ni labu toto watanga na ndong gito no wur ni labo ko nang gito all goes back to what we do kime minando lang sere gona ni mami wur ni labo yan doana bon no lebu kime mindo retu kenang goyan kime ndo takapa doana katkatoni mike mami gela ko yani mike migele reda doana computer shop kona bon rando zakina download men donom album which an artist
is trying to sell at $20 per album. Kala mingeli woli taki tunga bararawa. Iko lak mai inonro tu album na matsere ngongo download tadi ke $5. Kala kemen dua virtu na learni matin tu me rongoda mai na program go ker me reklaman na bimbi ni ne mamitani wat kena kanga ke mem kerechu ka se ngo singi me tek wole ngango se tegu makau tu mai e va manda teki tunga na ni mam kerkere yondon kangen do mo si choban lebu o ki mami sarangango nandon langser ko ki mami va maru tak chiko na yalu ni len pono na pingo na ke kai korarawa you'll need a song to lift your spirit up kala kai ko marau ge va manda teki tu na ni mami mbuno na kaki mami sanga kala na mbula mandanga ni tamata na le ochiani yona sere kwa na singra wando ni ochi so the least if any represent from government is listening to this program please just consider that na ni mami copyright wat kena ni mami ndondon na ni mami tori tunga wa rawira na kamban lele you know they download our music they just use it anyhow without kala. So I think it's about them, and thank you for that question. And I hope na niru kerkerengo kia kanisi will ring a bell. Nah, toto kapagoti. Kena uti nga membosera kapagalele na nonto o bakarimal na yakabini kuwa na namunro rei lesu mana tegi buneng ononro alang serkina medo mengo na ngau na daba manda ni nomulanga serre embau ngau na kami dan dondu abe kimni eta. Pinaka, well, every time I stand on stage, that is the moment. Betali ovatar verna leo lilai, se leo leo. Ondo ngona todo ko kina vio na kaket kede na ngona me vatar kina na ngona me ulang ser kina en don dota ni na vibe ali kao eta the mother or eta the friend. Eta the artist is eta the singer is the best eta. Totoka. Kemuni akanisi bondo na ngona kami da onia la kudurwa mai menabi lang serke da onia sabaga dora. Whenever I'm on stage, mule da ke sarangan nre nakake do auduruma tu. Ya so ya usara in my own element. Ya but na ngona kami tahun nunggulang sero na via kaya na nito ya wate kerto nunggulala na ho Fiji kito matataki witi bana South Pacific festival kota me Guame baleta au sambo klachu nimbo yang atau nunggulang ser ni sambo matataka na nunggu matan itu. So that could be one of the sweetest memories ni nunggukan langsung. Totoka pakauti. Vina kapag leusar bikim ro namaro namro solian namro na kena namro bang madala totoka en bukumuni kena bukun ran daw lang serket sara eviti rasema ting may nabakariba malamala riba kararama ta kina bikan ruwasya karama ikilaki na uran daw ni sarsara nabakariba malamala en wasinungan go kalau ngatati kono namro sanga bakan daw ni budu bakan daw ni bulisere bakan daw ni langasere Naka. Sanita kini ni talita kan ita kita kini bakarimba malamala ino tiko ya na wasini ngonongo wani dubina kani na marutaki na bika so ni rani botomi kana non roba matalan marmrua ena bukunra na daulang serera ramba ena non tapunua kalungat sakati konombula me ata panangau taraba ni mo demanda.